Clear tu te in zawai in chibaile ve kule win hi January ni somni pasari thole ni kumsan hi somni paruk ania tuntuma hian India rama Nipah virus darle lengme chungchang hi kan bi chiang donanga tuna hian Nipah virus wang hian boina nasatak athleng chole mek ta ni tin India ramai pi lama ramdang chenom ram sang te po tuna hian anin raling chole mek to achan chu COVID-19 ang deuh khan he Nipah virus hian hun sanga thina athlen le angti launa lian tak an nei to wangani ti chon tuntuma hian Nipah virus hi engang chia laom nge ni pi chungchang hi kan bi chiang donanga tin he baka hian thil sang te po kan tar lang chun zom don bok ani Nipah virus hi India rama soita kang han tuna hian adar meka kan chenom ram te po tuna hian hong sangin theyang tokin ven himna na an kalpui mek bok Thailand a pheichun tuna hian thlona passenger India rama changa Thailand lama lut mek te hi endik na an kalpui mek boka achan chu tundin hmuna India rama hian Nipah virus hi mi pangai nang kai to a tin mi zate chu tuna hian West Bengal a quarantine mek an ni bok thunei tu lam te chuanin tuna hian Nipah virus tlendan vel chungchang hi an thunun to thuan tar langa amaro chu kong sangin mitam tak he virus hianin ati boi mek boka achan chu Nipah virus wanga thi theina person hi asan em wang ani Dr. Deep Narayan Mukherjee Clinical Microbiology CK Birla Hospital CMRI thok mek consultant hian Nipah virus hi RNA virus la tak ani thuasoya flu angin symptom ani thuasoya luna khosik khule krokro baka tisolna te he virus hin thlen thei ani amaro chu he ai puwa laom zok hi athlen thei tho boka thluk lama ngong thalo tak ani thei boka encephalitis chu athlen thei bok ani tin he virus veite hian kong sangin an taksa boinan to ka ni khoshelovin asiam thei boka hina hial po thlen the ani Dr. Mukherjee chuan he Nipah virus awanga thi theina person chungchang hi soiboka za somnga tanga somsari panga person in karani thuasoya hewang hian he virus launa lian tak hi mitam tak ril ruwa ompha ta ani Nipah virus hi engtiang chin nge in kaidar the ani Dr. Mukherjee chuan ting hian soile boka Nipah virus hi zoonotic disease ani thuasoya hi sahuana bak an enkol lai theira achin bak te changin an kai niin atarlanga ani hianin virus chun thedar thin bok ani tin mishing te chu virus thedar theitu ani tho boka ramsa le ransa tangte pon an kai theya vok ani lopon seita kang khan baka tangte po hian he virus hi kai thei bok ani tin chu chau chu la nilovin mishing te po an kai thei tho bok ni na tarlanga damdoi na changten hetiang hian kong sangin kai the ni tin chu mai chu la nilovin mishing taksa changa tuiril chuka chang angte pon an kai thei boka abik takin thisen chil le zumte changpon he virus hi kai thei boka uluk taka thil sang mithiam ten zom tur an soyang te kan zom lo chuan hetiang changpo hian Nipah virus hi kai thei niin Dr. Mukherjee chuan a soini Nipah virus hi soita kang khan mishing te achangpon en kai chon thei tho boka damlo anlo ompala anbul naya kan kalaya anlo khu ani lopon an taksa changa tuiril chuak te nena in contact na kan nei te ani vai chuan he hianin virus kai theina chan sang tak asima tin chu mai chu la nilovin damdoina manro sang damlo enkol na tana an mante kan khoi chang te pon kai thei tho bokani ti kha kan shia tha ome India rambika tundin muna he virus darme ki khuakhir ani to thun tarlanga amaro chu Dr. Narendra Kumar Arora AIIMS Bilaspur President chuan Kerala le West Bengal chu tuna hian Nipah virus awanga boina le harsatna thlengthei ni thu tarlanga kan sei tongin virus hianin mishing te thi theina chansang tak akeng tela tundin muna vaccine
ala omlo bok nen hewang hian nipa virus awang hian thina athleng thei ni ti kan hriatel a tha ome news website changsangin an tarlan danin India ram West Bengal state ta bak te chu tuna hian endik na an nei meka nipa virus an ka yem ti te tin helo po hi nat na dang an ka yem ti te po endik na an neya tuna an endik tak nuwa an mu chu chu mi pangain tundin muna nipa virus hian kai me kani Kolkata khopuya sahuan lar tak ngai chu tuna hian thu nei tu te chuan endik na han kalpui meka transcription polymerase chain reaction RT-PCR mangin baga te hian endik na an kalpui mek niin official te chuan an soi ani tin West Bengal a chau ni lo hian state sang te po tuna hian bak sang te chu endik na an kal chho pui mek bok karliam ta khan medical researcher team te chuan thisen le swab sample Kolkata Alipur Zoo a bak te chu sample an la a Alipur sahuan hi nati endik na an nei na chan pakhat chu Kolkata bak enkol na mun ani wang ani Nipa virus hianin West Bengal a hian tun thlatir khan mi pangalai mai Nipa virus hi an report danin West Bengal a hian tun thlatir khan health worker pangalai in an kai ni hin an soya ewang hian India rampuma tuna hian inralrin na an ti chuaka tin chu mai chu lani lovin Asia ram hun sang ate po tuna hian Nipa virus awang hian khokher na sang te po an kal chhopui ta ha ane case panhi te hi mi pale mi chianin nursing staff member ania private hospital Barasata thok ania Kolkata changa kilometer somni palia hla om mane tin helo po hi kheizang pathum te hi an hnuwa doctor nurse le health worker Purba Bardhaman district ami te ani thu report omle boka hepo hi Kolkata changa kilometer za hla om ani soita kang khan tu na hian Asia ram sang airport at chuan Nipa virus hi an ka yemti endik nan kal chhopui meka COVID-19 ang deuh khan Nipa virus hianin mun sang boina thlen le the wangin an fim khur hle ani Thailand Nepal le Taiwan ate tuna hian jinvei vak te chu endik na an kal chhopui mek bok ole kha tundin muna Nipa virus awanga India rambaka Asia khomol puya boina thlen dan chungchang kan report thei chu nia kan seitongin Nipa virus hi baka changa darle ania COVID-19 ang deuh khan anat na tho dan po hi ainang khop maya tin ain kai thei dan po hi ainang vel vek ani amaro chu tundin huna case hi alatam lemlova panga chaw an mu chuka miza quarantine mek ani boka nimasela he virus awang hian thina tam tak a thleng liang ti hlavin India ram mai pi alama Asia komol puya ram sang te chon tuna hian uluk takin Nipa virus hi an ka yemti endik na an kal chhopui mek zela abik takin airport ta security lampangin thei top chuin medical team tenen Nipa virus an ka yemti endik na hi an kalpui mek ani ole khati jong kha tuntum video wa kan ngai thak thei chu ani e